Uria wari ngavana wa mbere kaunti-ini ya Meru Peter Gatira Umunya augite ari tayari gukindanira giti kio ngavana kiri ithurano bia 2027. Akiaria ari nterecha rwiriro rienda gicigone bunge kia Bore, Munya augite ari na wirigiro na witikio agachinda kiri kithurano kijite, na augite atena thina na mutongeria Kinyori kwa kiuga bangite kuringa kampeni yawe akithingatira thiri na gitio. Gakimutegi na gutwambiria cio. Ura wari ngavana wa mbere wa Meru Peter Munya akiariria kiuthurano kia mwingi nterecha rwiriro arera gicigo mbunge kia Bore. Aruga we mwanka wa 2027 wakarugama giti kia ngavana na gutiri gintu gikamuinainia nontu we na iye wirira arutire kagita ka wathani bwake kamuthetera. Yani karia ene ya naru ni ndo bora beto Munya ni Munyoro litete ngwai ngavana gaucho nguku Kwa na uche bangi nguku. Unuti ujuru. Kana rurima. Betaki uche kwa nguku. Pana. Na utuende na zena ni mtu mnyao bangi bonde baharie. Antu barombe kura. Wananchi afanye nini? Amue. Lakini mimi nasema niko tayari. 2027 itakuwa hapa. Keda de kokro bakura. Baite kro banko bwera. Ako ndira kinyacha koromboe. Ako burika niende kuo sawa sawa. Ke andilo ke bore kero bakura. Kumbo nao na gwecha ko itoi kuona ni kwaria chiombwa. Na tokeza tu no bua. Aende na rwalie kuandikana. Kuandikana. Wakaria. Na jamaa yako PNU. Ndio twakenge. Sote na passion. Na oni bishimando mainge to bwithie kinya yuthi to watete mainge no ta agiti wa stadium ko ndambiro supporting mando yuthi ke sport na inya na kinya wasanii ndaria nabo ama namna gani na ndio itaita ingi lakini ndamenyera mbecho ikalitambi goe nyongo na tochoke ruwe mwerene ibo kwa ndaro choka Nkuruki ingwenda Meru kinya wetha ina kainya na kia matona iretwa bargaining power. Notene yako yande kuromba itare onde to kameromba to amike to ke kairo imwene. Utenda mtu ida twena bargaining power. Daibu kuona kwe no itebine kanrivine ne vine no ntwate ibare yake amakio. Speaker Kenya kare na kuria no ntwane kari speaker. A speaker senate kare ne yana. Tegare akanyumba kawe. Sindio? Ari na kumbi kawe atulako. Barabangi batura abatwe. Kato tuwa na umataene. Akiaria Munya aliuga we atire na andwa na mtu noriko wa isera ciake akwendia. Nyakita tukoromba kura kwe twena andwa. Imachindano. Mutoro aiteamba no. Wananchi hawa tu ndio watakata hiyo kesi. Rege toile la nabubu wetu adurana inatusaidia na nini? Menye iterwe na nchuma kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV nyoka mbitaga ki Mutegi.